Zdravo svima, dobrodošli na moj još jedan novi video. Pa hajde da vas posjetim sa ovim receptom na djetinjstvo, koji je mnoge odhranio, a i dan danas pravi u mnogim domovima i kućama, jer naravno stari hljeb ne treba bacati. Pa ostanite u nastavku i pogledajte koje je to jelo i kako ja to pravim. I naravno zapratite me, za vas je besplatno, a meni mnogo znači. Za poparu će nam biti potrebno stari hljeb, sir, ovdje imamo 150 g sira, 125 g slatca, biber i sol. Naravno voda. Postupak gledajte u nastavku, a vi u buduće nemojte bacati hljeb, napravite ovo divno jelo koje je mnoge nas u djetinjstvu odhranilo, a i ukusno je. I sad u neka novija vremena to se može kombinovati sa raznim salatama, sa još raznim vrste sireva, tako da odlično je jelo i pogledajte u nastavku kako ja to radim. Prvo što trebamo da uradimo jeste iskrškati hljeb na male komadiće. Ovo ćemo skloniti. Ove komadiće prebacujemo u tepsiju, gdje ćemo ih kasnije prosušiti malo u pekari. Kada smo izrezali hljeb, ovo ćemo staviti u pekaru da se malo prosuši, kao ispeče, malo da bude čvršće, nekih 10 minuta, a onda nastavljamo dalje. U međuvremenu, dok nam je hljeb u pekari, mi ovdje u jednu tavu ili jednu šerpu možete staviti, znači stavljamo 500 ml vode i puštamo da proključa. Dodamo u vodu malo soli. I sačekat ćemo da proključa. Ovo smo iz pečnice izvadili, pogledajte. I sve ovo stavljamo u vrelu vodu. To mora da upije vodu, hljeb, nekih 10 minuta. Ovako lijepo. Pa ostanite u nastavku. Znači, hljeb je upio vodu i sad ovo prebacivamo u tepsiju. Evo, kao što vidite, popara je tu. Sad nam slijedi prespajanje s maslacom. Evo vidite, ovdje maslac smo istopili.
I sad ćemo samo ovako redom sve posuti. Ovo je starinsko jelo. Malo je pomasno. Malo se goji od ovog, ali mnoge je odgojilo i podsjeća nas na djetinjstvo. Tako ćemo to danas. Ovdje imamo so i biber. Posut ćemo so i biber. A onda i sir. Vi možete uzeti koji god želite sir. Ovaj sir za pitu, mladi. I odličan je. Ovdje vi još možete dodati malo da rastopite još sa maslacem crvene paprike i onda tako prelijete. Uglavnom, za danas je ovo bio jedan obrok, naša popara, kao podsjeća na djetinjstvo. Šta da kažem, napravite i uživajte u ovim finim zalogajima. Dragi moji pratitelji, hvala vam mnogo na gledanju, pa do nekog sljedećeg videa.